Ćao! Danas vežbamo konjugacije glagola zvati se, ali na ćirilici. So today we are practicing conjugations of the verb to be called, and this time with Cyrillic script. So let's start. Ja sam X, ti si Ox. Kako se zovete? Zovem se Pera. Kako se zovu tvoji mama i tata? Zovu se Milica i Jovan. Kako se ti zoveš? Zovem se Sima. Kako se ti zoveš? Zovem se Pera. Zovem se Marina. Ona se zove Ana. Mi se zovemo Marina i Sima. Kako se ti zoveš? Super, ti si pobednik. So now you're playing on your own. Bravo, ovo je bilo super.